kanti ke umdlali waseKatlehong uTshepo Matete owaziwa ke njengosikhwama samaTariane sikaphawulile ke ngomdlali weKaizer Chiefs uMfundo Vilakazi lapho ke emva kokuthi ke uye waxekwa ilona ke ongumdlali we-Young Africans uqembu lalapha ke eTanzania yena ke uStefan Aziz Ki kanti ke uthi ke yena ke usikhwama samaTariane akayiboni ke into okumele ukuthi ke abantu bayikhulumele lana ngoba ngenxa ukuthi ke uMfundo Vilakazi uyobamba nje ibhola kuphela for 10 seconds kodwa abantu bakhuluma sengathi ke uMfundo Vilakazi uyobamba ke ibhola for 1 minute uthi ke usikhwama emva kaloko yena ke uMfundo Vilakazi uyowadeliver icross enhle lapho ke afaka ibhola khona ke efakela yena ke uRanga Chivaviro kodwa ke uthi ke ngebhadi ke uRanga akozwanga ukuthi ke lelo bhola lelo alihede ke ngendlela ke efanele kodwa ke uthi ke njengamanje ke futhi kunye abantu abangakhulumi ke kahle ngaye ke uMfundo Vilakazi ukuthi bayakhohlwa ukuthi ke kona ke lo mdlalo lapho ke bebadlala khona ke neYoung Africans of Tanzania. uMfundo Vilakazi uyena kuphela ke umdlali oye wathola ke ishot on target